بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban ke penukbal salam tujuh ka am kemon. Mula-mula tukbal tebedahu pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya ni kita biisab pinagkeswa-keswa uwe ni miyaan si salung-salung itu. Puas amban ke penunay tebi pardu subuh. Dembua amban tamanan haji nih iya nemiyaan pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari umat Islam di ilew tasyubahat tebi pasalan iya ni hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam miyaan si tingid dembua dende teka ganta ngoferdine atawakan ngahadiya dine tujuh Rasul sallallahu alaihi wasallam mambat inan dawe ni sampai ning dembua pente sahabat penne bangge ke penne bayak ngandani ya Rasulullah aku penne miaan ngandani sampai tinilai Rasulullahin bangi akaung sud nih sampai iya nih kehinapusan mian kisali atau akan hadis leme pong tinai kalasahan. So to explain mian wete magkulang maglabi ennem muhadarah atau akan bang pitu ke muhadarah mian iya nih te dot te hukuman amban iya nih hadis mian me pong tinai kalasahan. Cuma gua niat tersebut ku di ilew pasalan iya nelapal miaan si akad atau akan lapal si pagkawin ga teseb ku nubahat cuma gua pad teseb ku kuwetu subahat ku dahu si kaam iya ne pasalan lapal si pagkawin penne pamakawin kami ne kau dende inen atau akan sinesine nih miaan inungsuran we no pegderembuaan bi antara megusbawaris halal ni si kau kawinin dunya duk akhirat so niya me bang ngalapal ngawin pepine iene mian si tuggulapal kawin lay iene pine dunya duk akhirat. Mencari me umat Islam iye baya binukakay kulay dahu dehel amban pepi te hap tapik te salung inen. Pasal iene lapal iene akhirat lay. Pasal lapal iene akhirat lay. inin
suwe inin gene pinasakup silapal apabila keu ngabdang sin kawin. Ngabdang sin kawin atau akan ngawin sin dembua manusia. Bastanti ne sahi ne kawinin bang keu magpain penno pamakawin kami ne kau serta taat nu na alin dendehin inungsuran nuwe nu dukmiaan harga miaan halal ni si kau kawinin. So mararahin ni taman miaan iyan miaan akadin atau akan iyan miaan lapalin atau akan penu halal ni si kau kawinin. Atau akan tehinang ni iandanu atau akan pamaanda kami ni tudyo kau. Mararahin ni taman miaan sahine iyan kawinlay. Bang upamanin pepihan no pe dunya, tu si dunya, lemikian kan ada problema ni. Sahi iye ni kawin lay. Lemikian, bang pepihan no pe inno, sahi na kawin nun, amban dunya, labinin, muedok elew akhirat, sahi ruisab kawin lay. Sahi rab kawin lay. Sumagua, supi negay pinepi iye ni kalimat elew akhiratin. Wei me pong tinaikalasan isa nin ga nilamod lai si kau kewin no aahin tu si dunya ubus pepetuk no pekinawin penno sampai elew akhirat halal. Pegenia inin problema ne si parkalain inin isa nin iye ne manusiain dendehin neke atau akan lelahin. Mula-mula tad iya nerendelay. Sine-sine miaan bang upama tehinang iye balu dendehin mati dehelu elanin. Puas iddanilay manjari iye meg-ella pabalik. Manjari iye meg-ella pabalik. So bang tek kaselew akhirat bang kebentelan ini bisyara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang upama umisi siya dalam surga kemon umisiru andanin umisiru iyan na makabalu iyelay. Paintem yaan elane dehelu lay. Umisidu dalam surga iyan na miyaan elane dembulihin. So dalam surga siya kemon. Tilewin lai. Sine pemeelahan dendelay dalam surga bang upama umasik siya kemon. Elane deheluin atau akan elane dembulihin. Elane deheluin atau akan elane dembulihin. So isab kyo manjari magpain miaan pinielahan dendelay sisiye kiruangan basa magsaw dendelay. Khilap inin iyan si kebiyak sahanten. Pigaga niya manjari dende meg-ella duwe elanin. Atau akan sampai palabi pebilai. Na bang upama min telu balu, bumin telu meg-ella. Bang upama min 4 balu, bumin 4 meg-ella. Pusine iene dendelei bang umisi siya dalam surga kemo. Kebentelan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam may pong tinai kalasahan iene rendelei te elanen sine-sine elane dembulihin bang siya umisi dalam surga kemun. Berikanku te ella sin dendele dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala sine-sine te elane dembulihin mimpi na iyan balu may pong tinai mulia. So bang upama
takawin no pen no tura tak bolak dunya. Tiap-tiap dembua amban me telulay. Kawa-kawa kinawin. Halal ni si kau kawinin. Amban dunya. Labinin bang akhirat. Sa inggek kahalal ni upama si akhirat. Bang upamanin telutibukan lay. Gini kepeg ilah kapag anda be iene si bakas andare lay. Tepi iene anda atawakan dendemiaan si ilani dembulihin. So miyaan sa babanen hangkan negay subay pinabatok iene akhiratin sila pal pagkawin may pong tinai kalasahan pagge miyaan useless do iene may bisarain inen pabatok no sampay iene penu akhirat buadapon geni subay pinabatok pagge syarain atawakan kawinin tuhad jadi tak bulak dunya may pong tinai kalasahan isanin miyaan pun gene pinasakup iene silapal tepe pangawin pinain sampai akhirat. Kamarwanen bang upamanen dielem surga lelahin at ubus dielem narka dendehin atau akan maglawan dielem surga dendehin dielem narka lelahin. Us bakas kawin no turas tak bulak dunya penuh halal ni si kau kawin na ng bandunya labinin bang elo akhirat so pabatok no sampai sa elo akhirat pagdembuaan so tilewin sa hindi pemegdembua no dembua inili delem surga dem ni'mat kemerwenin andanin atawakan ilanin ilay delem siksa duk delem azab delem apinarka jahannam. So si kedua reason, si kedua sabab hangkan ne subay gay ne pebetuk no apabila keungawin penu halal ni si kau dunya duk akhirat pagi akhiratin seddi ne iye ne miyaan hukuman nen me pong tinai kalasahan. So si kita lalu sabab bisan pen kawin no miyaan pepihan no akhirat bang upama megtiman megbeklas tura tak bulak dunya inen bu mekeella seddi iene miyaan dendele bumi si dalam surga kemon bang kenian nen baluhin tepi elanin tepi miyaan dendehin si elane tamanan dembulihin sa inggene bangkenean nen tinimanan ubos mekiel la pabalik 100% gani pagsaksa bang umisi si dalam surga kemon siyempre tepi iene dendele si andane dembulihin pege mas labi pe subay pinepi dendele si andane dembulihin pege pediawa pedarajat nen pentamban balu may pong tinai kalasahan bang upama baluhin ga bakas mekipegtiman pinepi si elane dembulihin sa ingin na bang bakas magtimanin. So subay pinepi iene miyaan si elane iene baha ulay duman si elane deluin may pong tinay kalasan. Lemikian sinaba bamban men useless duwi sa iene bisarate pinain sampai elew akhirat. So bangkam ngawin sinesine ne amban kaam ngawin me pong tinai kalasahan. So dahil pabatukon mi penbi halal ni si kau kawin nen amban dunya. Silaw akhirat pagi akhiratin seddi hukuman nen akhiratin ga nilay pemetukan ni sampai ka usuway pe ka umengewin siyehin ngebutek ka si LOEN. So iru syara sin islamin syara sin pagkawin turu datak bulak dunya bang puklas ni amban kamate iya ni manusyain. Aan ni amban iya zimma, iya ni syara manara sin iya ni agama Islam inin. So, tampal, iya ni miyaan si explanation TV, si salong-salong inin. Eman bayak pinalamud ko, di ilewin, iya ni pasalan lapal bang kita bingawin. Sababan, iya ni pinain halal ni kau kawin nin. Amban dunya,
labinen bang akhirat, dane pabatukon bi iyan akhiratin, dunya tu hajja. May pong tinaikalasan, duk bisan negay, lumamud iyan penno, halal na si kao kawin nento si dunya, iyan bisarano hajja penno, halal ni si kao kawin nen, bisan negay pepino dunyahin, automatic nemian halal, may pong tinaikalasan, ko bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam, zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Pelahan ko penne si kau dendelu. Pelahan ko penne si kau dendelu. Ungsud nun iye ne Qur'an tebelik nulu. To anun iye hajjabang taabot ni si pegdembuaan bi. So ga nilay pinai. Tebisara we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silapal ni miyaan. We dunya. We akhirat. Tepet iye ruwe pemekewin iye ne. Sarta inungsuran we ni samiyaan. Halal ni miyan, duk bastante ni miyan, si panahi, atawakan si pagsahi tebi kawin. Cumian-cumian kau makakawin, cumian-cumian kau kawakilan magwali, iya ni si dembua may pong tinay. Ubus may miyan gugupak sin Islam. Pagkawinin, dumandu surut. Subay miyaan imam, dumandu syurut subay ustad, dok dumandu miyaan wajib iya na khutbah nikahnin, dumandu wajib iya na khutbah nikahnin, iya rumah wajibin miyaan peinte atawakan rukunin, iya ni pegtema, dok iya ni pegsyong miyaan may pong tinaikalasahan. So, bang upama dembua elew, may ansumabu kam, buga niya may ngawin. Kailangan na siya may kinawin, miyaan manusia miyaan. Ga niya pasandigan, atawakan ga niya sini. Basta niya ruwakil, wali, tuju kaam. So, ga na problema ni, wisan kam kiniyaan nen kaam mangawinin. Atawakan dembua kau metetto asin anak nu, atawakan kamanakan nu mian winalihan wenu, atawakan salinu dende winalihan wenu, menjari ka umangawinin, bisan ne duman me ustad atawakan bisan duman me imam. So bastanti ne bisarano, pamakawin kune kau salikun, pamakawin kune kau anak kun, pamakawin kune kau kamanakan kun, ungsuran nu si harga miyaan, halal ni si kau kawinin. So, mura man amal pagkawinin si Islam may pong tinay kalasahan. Yun hake umikil may miyaan penu suwe miya may binasa amban poon may pong tinay kalasahan. Miyaan binasa man si khutbah nikah. Khutbah nikahin manjari ru inadbayesan iyan miyaan aahin atau akan menjari du inadvicean iyan miyaan kinawin lay bang puas ne miyaan binasahan kawin gani apente problema nila si parkalam yan. So magawa mas labi hap upama bang luune kemon saksi, luune kemon nga khutbah nika, luune kemon sampay ngawin. So gana problema ni si parkalam yan. Gana problema ni iya ni si parkalamnya. Ubus ko kam ulali, miyaan antag pinain saksiin, iya ni si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inen. Buadapun, dembua amban me rukun, sin pagkawin suwe niya duwe saksi. Suwe niya duwe saksi. So antag saksiin nan sino. May pong tinaikalasan, sinarawe may hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyene saksiin, may sahabat, may petipun, iyene si pelehan Rasul sallallahu alaihi wasallam yan. Kanian den ekka, kanian den sakian. So, sine saksiin o rasili, iyene may sahabat, may petipun, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, si waktu kinawin we ni, iyan miyaan lelamiyaan. Isa. Kemerwenin,
amban me bisara sin me keulamaan. Bang upama niya takawin, gak niya saksi ini. Atau kan gak nalu saksi humadir, manjari saksiin pinedembuli, ngedok keu dua tapi ngendelan atau kan adil, ubus pasaksi inu. We wakas kawin nu duangan miaan, atau akan we duangan mian megilaan dani, atau akan we duangan miaan meglewle kevin ini. So manjari pinedembuli iene saksiin, amban iene sasang pagkawin le. Pagi kebiaksahan tin may pong tinai kalasahan, miaan lu ni saksiin, lu ni mangawinin, lu ni manghutba nikahin. O bang upamanin, gak niya choice, gak niya lavean. May kulang ahin, atau akan bayto may kume halte inin, pandemic pinay. So manjari dembuli saksiin, amban may pelengan, malikiya, may kulang maglabi. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, manjari saksiin, mengkin may pineturul, ubos mag-akakeo, saksianun, duangan ininen, way meglewle kevin ini, saksianun duangan ininen, way vakas ni siye, kinawin may pong tinay kalasan, tekeswa bibis syarainin, amban iene pelengan sin malikiya, rahimahumullahu jami'an, si tenged parkalain inen. So ili, bantuk, miaan pagkawinin si tenged parkala iene taamban ku di ilew duk gateseb ku sinubahat keligapan ku amban iene penubahat parkala mian. Kue itu palatun kitebi si hadis bahao inin subay kaminin pakalenan si inin. Kailangan inin ni sisita subay pinakale we me ummat si zaman ku itu tapik tebi atawakan hadis tebi bahawin inin. We tapik tebi inin si zaman ku itu inin iene pasalan peg-ipat sin secret. Panapuk secret sindembua pong tineinu labi-labinen iene kaam manusia antara meglewle kevini. Kaam antara meglewle kevini. Mepong tinai kalasahan. Lamuddu hadis inen kompleto atau akan sugpat sin me iene hadis pagkawin sumagwa pero haluhat explanation nen nansi inin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andumain penne an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syarran nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha akhrajahu Muslimun. Hadis sahih ini hadis ini. Amban hadis Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala misara ini. Misara Rasul sallallahu alaihi wasallam inna syarran nasi inda Allah iene pe inne tamanan laat manusia inna syarran nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyamah. Bennal-bennal tamanan laat ni manusia bang si Allahu Ta'ala tampat nin. Tamanan laat ni tampat nin. Tamanan laat ni ranggonin. Manzilatan yawmal qiyamah. Tek kalaysa illaw qiyamat. Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi. Yene dembua lella. Yufdi ila imra'atihi. Pedembua si andane.
Mananin hininang we're antara niruk anda nele yene hinang meglewle kebinihin. Watufdi ilaihi. Duk iene peinne dende padambua si elane. So pein me iene magsasyara sin hadisin inen kinayatun anil jima. Andig pen hadis inin iene si pegdembua antara meglewle kebini si pabakan de. So bisan nege palalem ti syarahan nele simian. Pagi awah inaru kami sabkemon natahati binain bang inemaananin. Thumma yanshuru sirraha. Puas si peinte megubus langkah antara de duangan meglewle kebini inaka we retarabahu remiaan. Inaka we resikret demiaan. Inaka iene perkala sube nega niya ngeteuhan ne sube rusia meglewle kebini pangakangaka pewere si mahajjana atawakan pangakangaka pewere tuju iene manusia. So balikan kumana hadis inen me pong tinai kalasahan. Inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Iene pe inne tamanan laat manusia. Si Allah Ta'ala tampatnin, ranggonin, tamanan laat manusia. Tekkalay silaw kiamat. Ar-rajulu, iene dembuwa lillah. Yuf'adhi ila mraatihi. Pedembuwa si andane. Watufdi ilaihi. Duk perembuwa dendehin si elani. Penme syurrahul hadith. Magsasyara sin hadis. Kinayatun anil jima. Andig penne bisyarain inen. Iene si pegdembuwa antara meglewle kebini. Si papakan. Thumma yansyuru sirraha. Puas. Ubus lakuren iene si papakan demiaan. Lain bayoan katahanin tehinang were. Yan syuru sirraha. Ginuaan pewere pangakangaka si mahajjana. Iene tarabahu remiaan. Bu adapun. Gakne niya syube ngetauhanne. Antara siye sa meglewre kebinihin. Mepong tinai kalasahan. So inin duse bohat. Duse bohat me pong tinay kalasan. Ine tungbas nin. Te bilang ye amban tamanan laat ni. Manusia. Si Allah Ta'ala tampat nin. Tek kali silaw dembuli. So bang payaman te bibang ine kamu nunjuk yahan hadis inen me pong tinay kalasahan. Ine pagtapok secret. Ine pagtapok sin ke iyaan sawe. Mula-mula ted meglewle kebini. Bang upamanen tungbasnin. Bang upamanen tungbasnin. Tamanan laat ne manusia. Yene me ngaka-ngaka. Parkala de antara duangan dusya meglewle kebini. Si parkala halal dusi siye iene tarabahurele. Ubus pagwari inakaaka. Sa ingene. Bang upamanen dumando maglawla kabini, dumando magkahalal, ubus pineguwa pewere secret de atawakan dusere miyaan, tudyo mahadjana, tudyo kekahan may pong tinai kalasahan. Bang keniyaan nen amig ilaan da halal ni, tamanan laat ni manusia tungbas nen tek kaselo dembuli, bang pegwari secret din. Sa ingene bang upamanen manusia duman halal. Bang upamanen manusia megzina. Bang upamanen manusia ga halal kawin. Ubus pinabahatal lang were. Iene meklekule-kure miyaan. Duman hat-hat inakaaka. Duk bisara. Sumaguwa. Pinalawe pe atawakan pinasalida. Me pong tinai kalasahan dielem Facebook atawakan dielem messenger
Pegsair-sairan na tungan-tungan. Iyero upama megsairin dinero. Sa inggan ente dusenin si Allah Ta'ala tekkali silaw iin. Kone pinain ko lebang meglewle kevini. Tamanan laat ni manusia sa inggan na bang duman meglewle kevinihin. May umat Islam, suwe kita bipapating si parkalain inin. So nansinin, lamud amban me iene hukuman bisan ka umabot si level I. Yene be antara kaam me meg-elaanda, me sipawakan, me painte inukan upama sa ili atawakan bisan duman sipawakan. Ebe me megpesweet-sweet. Lume meggenti-genti meg-uuk upama si me deheluan. Miyaan uwis me i-live atawakan binidyo uwis in-upload. So inin me pong tinai kalasahan. Bang na dapat. Antara binihadya iyan megmumu atawakan megpesweet-sweet lay. Bisan pekeniaan nen duman sweet pinepibin antara bidangan sirangan. Ban pe bandihaw, ban pe talam, bang antara bine. Bisan pe duman hat-hat sweet. Ban bandihaw, ban talam. Pinepibin kenia si antara bi meglewle kebini. Gane niya bistahan si kaam me pong tinai kalasahan si tenged parkalain inen. Inin si antara meglewle kebini. Antara ieru si kedua topik nan si inin te emian pesekan ku. Bang upamanen lelahin atau akan dendehin. Salaat-laat ne manusia tek kasilaw kiamat. Bangguaan ne sikret andanen. Sikret andanen. Buandaneru, buhalal do si iye, sa ingge ni. Bang upamanin dumandu andanu, dumandu usbanu, pag-atab gete-gees no bang mian usbanu, sa ingin bang asid di si kaume pong tinaiklasan. Bang andanu guaan no sikret nin. Bang andanu guaan no sikret nin. Tehinang keu tamanan laat manusia tek kalay silaw kiamat mas labi ni hadjadusenen. Bang keniaan nin asid di ginuaan no sikret nin. Yu'lu teparan no tungan-tungan kayaan iyan ni dembuak pong tinaiden demyaan. Me pong tinaikalasahan. Sampai agay na me mako si kaw inurungan pawe no. Indananon dusemyaan. Hadjemyaan me pong tinai si agama. Bang andano hati halal ni si kaw ubus guaan no atawakan aka-akano ang banlebay bisararu. What more ne sambat katuan buddiman. Bang upamanen duman andano. Den desed di. Eno kinanat-kanatan no may patanin. Eno kinanat-kanatan no may iskandalnin. Tungan-tungan. Sa ingenen tehedjadusenen bang si Allah subhanahu wa ta'ala. Gepe ke tumanang bangge ke magpos. Niya pa iyan me dende sampay dende matuk. Daranin ta subahat ko. Kerenderen-deren. Ine pe bisararin magpos pe. Niya ni isa viral. Niya ni isa viral. Pe niya ni isa viral. PM me. Dukam kasinan. La hawla wala quwata illa billah. Secret halal ni hati si kau. Atawakan me tekilelenu ne haram. Ge manjari guaan nu. Ubus. Basa bang ased di. Kegan keu atawakan sinna keu megua iene mean. Atawakan nganat-nganatan iene me ke iyaan dain inen me pong tinaikalasahan. So nali kiyo. Nali kiyo si tenged pakarajaan inen. Pagi pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man satara musliman.
Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Bang upama niya penenempengan sindembua bangsa mukmin, tinempengan wa Allah Ta'ala iya na pardusyanan amban dunya labinin bang ilaw akhirat. Awe, megduse me megzinali, megduse me magpalayang mangga, manuk-manuk bangga niya pepik nilay tungan-tungan ni lagi bang duman si kahalal ni. Sabang si anda neru, bang halal do siya bakas kinawin, so gana problema ni. Sabang upamanin, ga siya halal, megdu siya 100%. Nasumagua, we basa, siya katan na megdu siya kanat-kanatan no na iyan do siya dali. Pinanambat lu, tiap-tiap duhol, siya ruinin megdusehin, ako to meg-share hadja. Ga taalab-alab no niya waktu ni, may pong tinai kalasahan. Mas labi hadja pardusehan nun, iyan na manganat-nganat dusere in-inen. Tudyo Allah subhanahu wa ta'ala amban iyan siya mismo magdusere. Siya lay dusere si Allah ta'ala megzinali. Wan siya megteubat, inampun siya magtuwi. Sa ka umanganat-nganatan iyan keiyaan delay. Gay kew inampun we Allah Ta'ala samantaraan gay kew rahu magpaampun. Magpamaap iyan si aduangan iyan bakas kinanat-kanatan no iskandal nilay atawakan kinanat-kanatan no pattaan nilay. Pattaan nilay. So bang sinukot siya we Allah si hinang nilay. Sinukot do kew isab we Allah si panganat-nganat no iyan keiyaan nilay. So problemahin ka siya manjari siya diretso tudyo Allah makuampun inampun siya. Sa kao, bisan kayo megtaubat tudyo Allah Ta'ala, samantaran gay kayo inampun way aataan niya yanu, yene tepegwa no, kaaiban nilay, gay kayo inampun way Allah Subhanahu wa Ta'ala hin. Pegge way ipin kaidahin, haqqullah mabniun alal musamaha. Iyan bang dusen nuruk antara Allah Ta'ala, penenggihan nun kaampunan, sumagwa, haqqul ibad mabniun alal musyahaha. Bang iyan dusenu antara nuruk manusia. Gay kew inampun samantaraan. Gay kew tumengge magpamaap iyan si keguaan no sikret nilay. Atawakan keguaan no kalimanan nilay. Sampayu na tungan-tungan kesenan we no may pong tinai kalasahan. Einin suwe kang papating nan si ini. Sambat niya rulai zaman kami si Syria. Wene kam bos kami, presidente kami, mian metulay. Bang advice ni. Mian me zaman pe, zaman makanak pe, hato na inim na 10 tahun palabi, sampai palabi pe, may 15 tahun na palabi. Atau may 10 tahun na palabi. Nania orasili patta mian magkulang maglabi tabi siya ebe aurat sin kelelahan batta mian kue inedit sampai pelibejen ine bisaranin webe campaign ne kegan mayam-mayaman iyan wega campaign ne niya si kaam mag-campaign ne baya kegan mayam-mayaman me iyan pikam pipen hap kasilias tontong-tontong mipen na si kaamin. Ine pen na bidda na luruk iyo. So may pong tinai kalasahan, inin dambua amban me miyahan. Si tenged pakaradyan inin. Medyaman tagna, pemakanak pe medyaman. Ito pinain na inin. Wike kegan upama, me mayam-mayam, tebiya sa miyan, tebiya sa hangka tebiya. Mayam-mayaman miyaan may aurat siya no. Wega kaniya si kao. Baka salbaya kew. Na tuan kung mekeine bebang upama ne adja dendeng-dendengan no pinandang pandangan. Pege ni arwisab upama si kao may pong tinai. Si keuhin ni hadja. Bang asal suwe kew makapayam. So inin may pong tinai kalasahan. Lagi may pong tinaiteru muslim.
upama iyan mi antingid anu tain. Menjari payaman bi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inin. Amban hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbara fanada bi sautin rafi'in faqal. Dembua elew ngehutba Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar fanada bi sautin rafi'in sampai ngelang niya atawakan ngelingan niya langkew manamal suwalanin Rasulullah so nganggahsud oras na ngehutba. So Rasul sallallahu alaihi wasallam banganggahsud ngehutba atawakan pinadangkew suwalanin bang ngehutba. Tantunin alamat importante iyan na binisara na iyan may pong tinai kalasahan. Pen Rasulullahin, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbihi. La tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlihi wa fi riwayah sinabuan ban hadis inin walau fi jawfi baitihi. Allahu akbar. Pakalehun bi hadis inin wallahil azim hadis makatalew inin manamalan. Hadis makatalew. Pen Rasulullah, ya ma'asyara man aslama bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbihi. O kampein me bangsa magparat saya kam hadja sidella bisumagua ga paasek imanin delem pangatean bi. Allahu akbar. Ilinganan me Rasulullahin me manusia inen magparat saya hadja si dela ne sumagua ga paasek peinne imanin delem pangatean de. La tu'dhul muslimin. Da kampeinne minsana bangsa muslim. La tu'dhul muslimin. Da peinne pebekkatanun bi bangsa muslimin. Amban lebay hinangbi, amban lebay bisarabi, amban lebay panganyayabi, amban lebay pemuhina bi iye. La tu'dhil muslimin. Wa la tu'ayyiruhum. Duk dapin ne pegwaun bi kelemanan din. La tu'ayyiruhum. Dah siyepen ne peiyaun bi. La ilaha illallah. Wa la tu'ayyiruhum. Dapin ne peiyaun bi. Wala tattabi'u awratihim. Duk da turul-turulun bi pinayaman awrat nen. Iya na mekeleman-leman iyahin. Saliru muslim lella, saliru muslim dende. Pakalen bi sasya Rasulullahin. La tu'dhul muslimin. Da kampin ne mincana bangsa mu'min, bangsa muslim. Amban lebay hinangbi, amban lebay delabi. Wala tu'ayyiruhum duk dape iyaun bi. Wala tatabba'u awratihim. Duk da turul-turulun bi awrat nen, da turul-turulun bi kelemanan nen. Da aka-akahun bi, da pasaplagun bi tungan-tungan. Pagi bahasa viral. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi. Allahu akbar. Payaman bi hadis inin. Wallahi makatalewin manamal. Bang baya ageru kyo tabales. Yebe inalena nuere karma. Karma. To niya waktu ne paatag inin si syara tawi syara Islam. Yene pinagbales we Allahu Ta'ala antara manusiain. Pen Rasulullahin. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihil muslim. Pege bennal pe inne. Bang niya nurul aurat iene pong tineine muslim. Tinurul-turul ene aurat pong tineine muslimin. Tinurul-turul ene kelemanan pong tineine muslimin. Tatabba Allahu awratahu.
Tinurul-turul di sabay Allah Ta'ala kelemanannen. Tinurul-turul di sabay Allah Ta'ala auratnen. Tinurul-turul di sabay Allah Ta'ala iyenemiyaan kelemiannen. Wa man tatabba Allahu auratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahli. Sidang buat riwayat walau fi jawfi baiti. Bubang Allah Ta'ala ne iye menurul-nurul aurat nun, menurul-nurul keiyaan nun, menurul-nurul kelemanan nun, yafdahuhu walau fi jawfi rahli, pineiya we Allah Ta'ala, pineiya we Allah Ta'ala, ginwaan we Allah Ta'ala keiyaan nen, bisan pekenian nen dia tak sasakatan ne, sidem buat riwayat, pinegua we Allah Ta'ala keiyaan nen, bisan pekenian nen dem luma ni. Basa hap patambay-tambay nun dem luma. Hap keseif nun dem luma. Wallahil azim. Tinalaw kam si hadis ini. Pen Rasulullah. Wala tatabba'u awratihim. Dape inna turul-turulun bi awrat bangsa muslimin. Dape guwaun bi keiyaan bangsa muslimin. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihil muslimi. Pegge sine-sine pen na nurul-nurul keiyaan iyan na awrat pong tinayin na muslim. Di sine-sine nurul keiyaan pong tinay na muslim, tatabba Allahu auratahu tantunen tinurul-turul ebu Allah Ta'ala keiyaanen. Wa man tatabba Allahu auratahu bang niya tinurul-turul Allah Ta'ala keiyaanen. Yafdahuhu walau fi jawfi rahlihi. Pineiya iya we Allah Ta'ala. Ginwaan we Allah Ta'ala keiyaanen. Ban perata sasakatan ne. Pineiya we Allah Ta'ala. Ban pe iya delem luma ne. Ginwaan we Allah Ta'ala keiyaanen. Akahan tekam mepong tinai kalasahan. Einin kedilikawan. Iene nurul-nurul sikret sawe. Iene nurul-nurul keiyaan sawe. Iene nurul-nurul kelimanan sawe. Pen Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Hujarat. Wala tajassasu. Dah kam megsipi-sinipi. Dah kam megtengep. Wala tajassasu. Lamud iyan nansi inin. May pong tinai kalasahan. Si term jaman tagna iyan may kaampenenengip. Bang niya bakas magkawin atawakan kinawin bahao. Ready ni andang baya ko hapin sinay korahu luma dembuain bang antag ipatambay sa sengemin. Ilibot dahu luma sewein sa ili. Bang antag patambayan pangantinin, sinay korahu inurungan plan, atawakan piniahan plan, bang antag patambay-tambay siya ngemin, basa nengep me bahu kinawin miyaan. Sa ini niyan, iyan me pende me penenengip, pengengenip, me pengengenip, atawakan me penenengip. Pirahu ngaraon iyan miyaan luma sewein, ubos inurungan plano rahu, inurungan bang medel siyang may magbono miyaan, sinulat dahu bang may piyemetro talahan nen amban iyan at tiningip nilay, ubos laipin na patambay-tambayan nen. Bune pi akante keo pakali-kali say, lamud me manu siya ininan pen Allah Ta'ala, wala tajassa sudah kam magtingip tiningip me pong tinai kalasahan. Dakam nurul ke iyaan cewe, bi atawakan iya me secret cewe, bi kwe nekterebehu me manusia ini. Nah ako, niya me manusia, me zaman lay, tu pesidunya pinekite ne Allah Ta'ala, tumuli si penengepan ne, napagsakay mange, tinengep nen tapi bagdalembehene kemon mangein. Tumuli sa osa, si pangagad-ngagaran ini tinengep nilay, diaw lumaa. So pagsakay mange iye ni ati nengepin, tungan kemon mangenen, megdelembehene. So duman kainin amban me tupe si dunya. Nge, pinegua ne, we Allahu Ta'ala, iye ne me terewehu manusia inen. So lamud inin, ne pong tina, iye ne me pinenengep, iye ne me ngenip nispiyahan, aurat cewere, hadja inin dusenen si Allah subhanahu wa ta'ala, heli anon bin inin. Sumagua, niya ko itu penenengep. Niya ko itu penenengep.
si term kwe ito. Yene me wal ngispiyahan luma sewe re jaman le. Yene nengep miaan secret me sawe re jaman le. So kwe ito mag-develop me manusia in-inen. Tahinang kwe social ne iye penengep din me pong tinai kalasahan. Yene me hacker. Gerwang me hack no iye ne miaan Facebookin pegge makaat ke Islam atau akan makaat manusia duk ne tapakaat iye ne me manusia miaan atau akan iye ne Facebook ne manduk ne gay pereheng duk ne pereheng wal nungga atau akan me misyarat basasab sa yene me manusia tigas mag-hack. Yene me nga hacker, me hackers. Tebiya sa me mata umag-hack, mangga me kehinang ihin. Sa niya me manusia, hacker. Si ine hinak din. Iene me de Facebook den de. Facebook me glewle kebini. Atau akan Facebook me bituanan. Facebook me balu upama. Inasekwe re Facebook iyan manusia mian pinayaman iyan keiyaan den lai. Penged doan komen niya patta magtantang. Penged doan komen niya patta me magbrabrarok magpanti-panti tebiya sa mian inin real talk. Benar nin. Penged doan iyan mian secret sawe komen niya secret manusia amban ine-ine na importante iyan kalagihan de. Gene sube me pinakatao si di. Me manusia in-inen lamud hukuman din. Si hukuman ngenip. Lamud hukuman din. Si hukuman hadis yene tebisara we Rasul sallallahu alaihi wasallam in-inen. So, lune kinangip, ngenip, silebay istak masah, maglatag me rumaa, atawakan lune ke nengip, ngenip. Si jaman kwe ito in-inen mag-hack me Facebook pinayaman bang ine kelimanan cewein, pinayaman iye ni secret cewein, ubus kinanat-kanatan, 7 mahadjana, me pong tinai kalasahan. So inin, miyaan, nisisita inin manamalan, suway sinalasay si jaman tebi kuwaituin inen. Suway sinalasay si jaman tebi kuwaituin inen. So, tinalew kam si Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai kalasahan. Tinalew kam tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalew kam si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yene ko ay, duk tinalew kam si ayat wal tasyubahat we tibi. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fid dunya wal akhirah. Fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Yene peinne me siye. Yene me siye. Kegan, megwaan keiyaban. Kegan, bang gumawa fahishahin. Bang gumawa iskandalin. Bang gumawa patta me magtantangin. Bang kanat-kanat me keelemanan ceweknin. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu. Yene si me siye magparat saya. Si Mesiye Muslim. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin. Lahum azabun alimun fid dunya. Lahum azabun alimun fid dunya. Niya tungbas de tura tak bulak dunya in-inen. Azab. Makalandu manamal pedesnen. Fid dunya. Wal akhirah. Luk iene. Selaw akhirat. May pong tinai kalasan. So tupe si dunya. Tupe si dunya, tantunin pinakita newe Allah subhanahu wa ta'ala, miyaan. Iyene, miyaan, dusya me manusia in-inen, azab me manusia in-inen. So pakalehon bi hadis in-inen las-las, na duman na dyan tartanto patta me magtantang. Duman na dyan adya tartanto patta me hawas tubo, patta me magboles, dumain na dyan. Sasampay me story siya we, no? Yene pegmuni-munire antara deduk sewe ne gene subay kineteuhan we
Subay inin me pong tinai kalasahan gayne kyo metitihan ne. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam manistama'a pakalehun binin kaam me mabasag mengengguaan sikret cawe na yan. Yene ngen ni pakale istori hadja. Pakale-kale istori. Amman cawe ne wis ginuaan si mahadjana bang ine sikret cawe nen. Pakalehun bi hadis inen. Wallahil azim bang bakas ga niya hadis. Hadis inin dugan ta yene nga kabang ine azab. Wal pakale si sikret cawe ne us guaan ne si mahadjana guaan ne si aa. Payamanun bi. Qala sallallahu alaihi wasallam. Misara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man istama'a ila hadithi qawmin. Man istama'a ila hadithi qawmin wahum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udhunihi al-anuk anuka yawm al-qiyamah yawm al-qiyamah ini bisyaranin bang upama pa inne niya manusia pakale si bisyara me pong tineine wahum lahu karihun. Bugay ne baya me pong tinaina men atawakan me amya an makalihan iye. Mananen secret be. Kome antara kuduk ka amnia secret tebi upama. Ubos niya me manusia gene baya pakalihan tebi. Atawakan pegga ne niya pakialam ne si me iye ne peg istorihan tebi miyaan. Atawakan pegegay ni Rusia ni sisita subay pahadir si me pegbisarahan temian. So antara tebi hadja iya ni me bisara mian. So niya manusia. Pakale-kale ngenip-ngenip. Magmama tambay-tambay sa ili. Inekyo teingenen si me story tebili. Duk iye me kedo information. Duk iye makakale iye ni me secret mian. Ine bisaranin. Man istama'a ila hadithi qawmin wahum lahu karihun aw yafirruna minhu. Bang upama niya peinne pakali. Bang upama peinne niya pakali. Si istori manusia bugay na iye pinekelehan. Atawakan tahala ni manusia mag-istori men amban iye peinte dumando di sisitane. Secret antara iye ni aale duduk sewe na mag-istorihin. Busigi-sigi pengen nip. Sigi-sigi pe pakali. Subba fi udhunihil anuka. Tinataan ni Allahu Ta'ala tekkali silaw kiamat punglu. Ketawan may punglu inin. Anuka arrasas pende. Punglu ilubud. Punglu ilubud. Dukbas. Iyan ilubud. Tinumu. Punglu. Ubus ilubud. Ubus pinesenseng megdilem tingin tekkali silaw kiamat. Yene pung ilubud miyaan, me pong tinai kalasahan. Ineddo bu pinatata pineisi megdielem teingene. Tek kasilaw kiamat. Iene si pakalene istori mengge sukat mengge pekelehan nene miyaan. So inin me pong tinai kalasahan dusenen. Tinataan teingenen, binonsongan teingenen, duk punglu. Iyene punglu ilubud pineisi megdelem teingene atawakan pinepihan punglu megdelem teingene doon ko upama me gunting inin gunting bupa isihun megdelem teingenu pinelagsak delem teingenu bang takaya kewen bisan duhati koton bad bang aksidente me tepelorok no manamal. Geru tagagano. Geru takayano. Sa ingene bang punglu. Dinesek megdelem teingenun. Atawakan pinesenseng megdelem teingenun. Sa baban iye ne wal pengen nipno. Atawakan wal pekele-kelenu. Si istori sewe numiyaan. Buada pun ga ne niya lay pakialam no si me peg-istorihan delay. Atawakan ga ne keu pinasakop iye ne si me peg-istorihan delay. Ubus iye pekeu ngenip, iye pekeu pakale me pong tinai kalasahan. So dili kau parkalain inen.
Subay halian tabi. So niya pa ianduman iye. Sumagwa me manusia, melengan me aane. Melengan me iye ne mi aane. Dinak pinayampayaman. Iye ne me iye ne me basa hated be iye hadja. Gana dudu si amiaan siye. Hater iye hadja. Gana dusi amiaan siye. Garo niya pagsaggaan de. Sa jingki hadja. So inebahanin. Nganda akpi me aane. Nganda akpi me makanak. Dinak inispiyahan. Bang ine tarabahunin. Dinak inispiyahan bang ine me kinakanin. Dinak inispiyahan bang ine me pantalunin. Dinak inispiyahan bang ine me lakulakurin. Dinak inispiyahan bang ine me usahanin. Puasili. Bag inakahan na way me pineboon na miyaan. Na ine mengkin hadja siye. Me ayan sayan nadja pantalun de yan. Me ayan sayan nadja magtabang ni hadja yan. Upama. Me magsadak ka ni hadja yan. Me ayan me pong tinaik kalasahan. Dembuwa duinin hukuman. Dembuwa duinin hukuman duk miyaan. Lune ke personal atawakan lune ke mebo o aani. Mebo o aani. Iye ni manusia miyaan. Begenian ke makarara si dine. Na sumagua. Mebo o miyaan. Dinak inispiyahan. Dinak pinayaman bang may saingge kahalan nun. So me manusia inin. Yene me titihan secret sawe ni. Yene me titihan me tinepukan nawe sawe ni. SB7 bi hadis Rasulullahin. Punglu. Pinesenseng. Tek kali silaw kiamat. Yene si me tingere miyaan me pong tinay. So kaam me manusia. Yene stalker. Si zaman kue itu inin. Niya inin term na si zaman ko ito, may dalam Facebook, yene may stalker. Yene may stalker. Yene pihap may Facebook siya ni. Duman amban may real account ni. Amban may account, fake account upama, us stalker na may amyaan. Pinayaman bang ine may secret nin. Pinayaman bang ine may tinepukan nin. Pinayaman kemon ine indabayunin. Ubos poonan ni hinang ni solsin. Supaya te jingki ni amyaan. Supaya kegwaan ni ine kilemanan amyaan. Tudyo ine pagkasine manusia atawakan tudyo sine-sine ni may pong tinaay karasahan. So pahali kam. Amban ine may parkalain inen. Hangkanin tapik tebi. Kailangan subay tinapik inin may pong tinaay. So palabayan tenbi. Amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iene si meglewle kevini, iene megwa kaiwan cewe ne megwa kaiwan de. Bang kaam antara meglewle kevini, kaam ne hadja me pong tinai kalasan, mas labi ne bang dumain meglewle kevinihin. Mas labi ne bang dumain meglewle kevinihin me pong tinai kalasahan na dane campaign temiyaan megwa yan me peg ulid biru awe miyaan kaam ni hadja atawa me peg inampitan biru upama me meginimpitan kam upama lagi me bedju gene tantu pol ma painte me pinekite na siya bang me puri-puri me mag-awi ru upama atawa kan me magsabana magsugere atawa kan me magantantangan atawa kan nenggeru me sali-sali. Nalesi miyaan mas labi hap me gene. Pinsumagu abang upama gumua na kalu-kalu miyaan. Ga niya painte miyaan. Ine-ine telesi miyaan. Sabang upama me parkala me peg-ulid bi si me kama. Me peg-kep kinep-kep bi. Atawa me peg-sweet-sweet bi. Atawa me pagtalam-talam bi me miyaan peg-bandihaw-bandihaw bi. Yo kaam ni hadja dani suwe uploadin di dalam Facebook pagi ada kala kalu kita tewa we hadis miyaan me pong tinai kalasan nabukot bang upama me peg sweet bin si me park atawakan si me garden upama pente sa ili nagana pente problema niya te kita ko lewi malayo na hadja be baran andanen so sabu iya kaggag ko me akulay na magtunggangan sa ili.
neo pagtunggangan na. Dehelo ne pentening ko lelahin si tunggangan pentang bandeng kepakin. Narak sa kumase si boy le siya. Pagsakay tingko andanin ang bandeng kepak. Pagtingko andanin ang bandeng kepak sa ini na tunggang iyan e tungganganin magtuy. Nai siya sa tapale periata akante keo. Miaan ga siya sa tagagane, ga timbang. So tapale kelegputan periata iyan e elane mediki-diki mian. So sa dumehel ruenen pagtawot teka mian diata abulak. Tekite ku video malayo ili. So bisan kami magpesweet upama magmadneho bandeho si me park na para araru kami sa adakala kuene me hal me magtunggangan inin mian ganta pente magpesweet-sweetin siya osa na ngin puwer sa walalahin atawakan elanen me keindam luwe siya osa si bulak sabab pegtingko andane medjabaran ne mian ko siya osa punglu ko bala kobe ulan lepas iyan mi ang tungganganin nako so sa manatad tawa lepas iyan ni elane mi ang palagbut pente periata ubus numero kok nen pente megdiata bula so bisan kami megpeswit-swit upama na para ara rukam me pong tinai kalasahan sa ingge katuan bang halal kawin te bumagtala kite bupakute pinayam kaiban na basta si antara mi megleule kebini gani ka aivan. Awe gani problema ne. Antara mi megleule kebini da peke isa buwe me mayam du ke wajja. Pente payaman nu iye. Me magtala kam. Walaupun hati pesobra payaman pamayam lay upama. Ubus nu katahan ong bakin iyan ne si andano le atawakan si sewe no megleule kebini le gero keo megduse gana ru problema ne so sa inge bang upamanen peryawa pebilalai so gana problema ngantara ka megleule kebini gain na kaiban alinnen gana aurat bang antara ka megleule kebini gana duse bisa sa indanan binadja na amin basta safe hadja iyan me anubin safe account bin safe anunin supaya ga niya memeke peintem yaan kitene bisan sini o kana problema ne bang antara bi pente duangan me pong tinai kalasahan begini niya me megtilew bang macak so bang kaam ga niya private part bang yene antara bi duangan megelaw le kebinian me pong tinai kalasahan so ini neluhinang bi sa mantaraan halal do sa gana problema ni bang saya mayam ngeseb bente bang saya so kone pinain lay dane kita me misara upama me ngomen si me pinain na wene be pinain ge katagaran so pagigarob na dusene adakala me an ngeseb so osa ngeseb andane atau akan ngeseb me andendehin so gana problema ni si me parkalamian pege adakala pagi kan rob dusene si Allah subhanahu wa ta'ala so sine kita isabinin para ngeddo sin iyan par dusehan ngeddo ina ko medusehan iya tawakan metunaan iya duse so, salam dua na si kam kemun may pong tinai kalasahan so insyaallah niya teddo biamban me tapik te miyan insyaallah subhanahu wa ta'ala tetilew benalnin tetilew Sheikh Usaymin yene pasal be peglambing be antara duangan meglole kebini through online pente me megpesweet betad dene pepite me sampay me kepigbisara ne pente yene asal bisara bang me tepisi me asid di lemmi ne manamalan sabang si antara re meglole kebini bisara mian tamanan mahapin bisaramian tamanan mahapin so tetilewe na bang penne safe do antara meglole kebini penne gani a problema ni sumaguwa jagahan unadja basta safe dukligdas ga ni ameke kitene bisan sini
Kok kurukam kantang pente dia lembilik miaan me pong tinai kalasahan. So saili. Si tengah hukuman nen antara megalor kebini. Sa kone pinain lay. Na jagahanun ni hadja. Adakala lumayang me manuk-manuk manggani apepik ne lupe seddi. Napakala manamalan. Na buyu kue itu. Kangga pente mian iman manusia ini. Bang lumayang ne. Besegani ya sa pepik ne. Nalatag negay paglalin-lalinan ni palayangan sinapab amban iyan ni pong tineteman siya. So, inin miyaan lecture 10B salung-salung itu magmaap na dya si Kaam Kemon mangumpaman niya lete bisyara laat. Niya miyaan dembuak pong tinai ina ko tuli gebaya pakali balap. Ina ko tuli gebaya pakali balap. So, good night na dya si Kau boy. Asalam dua na dya si Kau. Miyaan murah-murahan bang kepan hindayatan ni Allah Ta'ala. Bang upama sadya kyo balik pitu boy. Miyaan naganaru problema ni. Sadya peke mi masih na ima Kau. Ko isab kyo me baya pakali balap ne balik. So, alhamdulillah lagi kami itu jumu malap. 7 Kau bang upamanin balap si kahapan lo. So salam doaan aja si Kau antag-antag na keu ruu. So murah-murahan boy pinelihara keu we Allah subhanahu wa ta'ala. So puasang bani salam doaan aja si Kaam Kemon. Miyaan puasang bani maid neku silapal pagkilalehan tewi amban dunya labinin bang ilaw akhirat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.